olmuşsuz, hürmetli kardeşler, hem de bizni karışılar şuşu, üstten yanında süyeşkenini karışılar. Rahmet bize karışsız. Endi şuraya rahmet edesin bile, bilemde bize kültürlere gösterilenler yıllar, bizim Zeyor'una çıkan, Zeyor'unda doğup üsken, bizim konaklarımızla. Birinci tanıştırıp gidesin bile, Mine karşı otura Tatyana Grigorьевна Dunaeva, pedagogik fenleri kandidatı, profesörümüzün. Onun yanında cemaati, iri, halel cifeti. İndan siz barınızda tanıgansıdır deyim. Nikolay Ivanoviç Dunaev, Россияның kazangan Tatarстанның халық артисті, Musa Jalil һәм Ғабдулла Тукай премиясы лауреаты. Таныш болыңыз, кімдер білмей, таныш болыңыз. Енді Николай Иванович yanında отыра біздің Геннадий Михайлович Макаров, фольклорчы ғалим, Татарстанның атқазанған сәнгат үсліктесі. Bu yaş yigitni tanıştırmayı fakat onu bizim etisi tanıştırır. Şimdi onun yanında Vitaly Vasilievich Agapov, Tatarstan'ın halk artisti, Tatarstan'ın alt kazangan medeniyet hizmetkari, jırçı, kompozitör, jırlar yazıcı, автор da, hiç bileysen de şimdi хороший чувак. Хороший чувак, хороший крешен. Aynur yanında onu oğlatlarını bizim de getiririz. Benim yanımda benim tüpçü olan Paskıryokuş, kişine oğlum Vladislav Agapov. Bugün әңгімеге bir koşup gidermese de belki tınlap oturup kileşekke bizden mine kirtip, uylarına kirtip kileşekke işlerinde kullanır diye uyandılar. Rahmet. Şimdi devam ederiz. Bilemde bizim yaşmine bir kızımız otura. O da olsa bizim Svetlana Miniliyeva. Bu Kazan şehir filarmoniyasının artistkisi. Köpkine halkara konkurslar laureatı. Endi yanında otura Vladimir Vasilyev, Abdullah Tugay ismindeki Tatar Devlet Filarmoniyası solisti, Tatarstan'ın atqazangan artisti, Filarmoniyanın edebi müzikal viktoriyasının sangat yetakçisi. Bana bular bilen barsı bilen de tanıştırıp gittim. Şimdi hazır Tatyana Grigorьевна sizge sözün en birinci edip, men de temana edersin ki bugün bizim temamız Zeyyar'ın yaşlık tübegin isaklar olan niçin olmasın. Ve şu temını aldık. Hem de indi belki ondan sonra biz biter temalarda da geçeriz. Tatyana Grigorьевна bana sizge birinci takdirim etmiş. Şimdi men bizim Zey hem Mamadıç rayonlarında kreşinler bir esileşipteydi. Aldı. Şuna göre men kreşin meselesinden başlap gitmesi kilerkezgine. Galesker Kamal Tiyatro'nda Turhan Minulli'nin Gürgül Köyleri degen piyesasını koydular. Şularını indi bu Galesker Kamal Tiyatro'nda Tatarstan'ın sanat boyunca benim oyunca birinci tiyatrı, İnzor tiyatrı. Şunda kreşin obrazı sahneye başlandı. Marcel Salomyanov koydu. Şuralarını işlegenden sonra Turhan Minulli'nin Yüzyıl Tiyatr училищесinde okup kayıtlayabiliriz. Şepkinçiler bilen literatürlü institut'a gitti. Koytkanda ve literatürlü institut'a bilesin mi deyip Tanya? Onda nindi yoktu da, ben aytam nindi. Bana mesela Mikhail Pavlovich Yeremin. Ben aytam bilem. Ben okudum Moskova Bibliotechniy institutunda okuganda. Şimdi hazır şu arada Şuvaryan degen akademikning 90 yıllığı. Bu Şuvaryan degen akademik tege
bu Mikhail Pavlovich kosmopolitlar bulup Moskva vuzlarından bizim bibliotechniy vuzga jibergen kişiler arasında bulup çıktı. Jibergen işi, jibergen qo'lgan degan so'z. Qo'lgan iya. Mening de Moskvaga bargachda, men aytam bu Moskva vuzunda bütün shunday istoriklar, shunday o'qituvchilar ekan, adabiyot bo'yicha o'qituvchilar ekan. O qarab baksam, eng yaxshi o'qituvchilarni kosmopolitlar deb maktabning vuzlardan qo'yganlar ekan. Bizning bibliotechniy institut Hind qirg'inida kanalning bu yog'ida Moskva, biz Moskva yog'ida, kanalning bu yog'ida o'sha oblast boshlanadi. Shunga ko'ra, bularni ekan prorektor Shubaryan turshi hozirgi akademikning atisi bizni o'qitgan. Shundan so'ng hozir endi ko'chuvimning sababi mana shu akademikning shu 90 yilligi bo'yicha bir necha kultura kanalidan topshiriqlar bor. Shunda nima masala qo'yiladi? Rossiya ul Aziyami alla Yevropami? Bu Rossiya bilan onu shu turda endi bog'lab o'tiradilar. Endi 90-yillarda 21-asr boshlang'ida men aytgan edim, Rossiya bilan Yevropaning yozib chiqqan edimda kirishimdan fikrimda. Rossiya bilan Yevropani ayirib turuvchi, Yevropa bilan Aziyani ayirib turuvchi Rossiya bo'lsa, onu bo'lgan konkretno Tatariston ishida bu granitsa kirishimlarning yuragi ham через душу Jonu orqali o'tadi. Через сердце и душу крашин проходит. Onun jonu ham yuragi orqali o'tadi. Mana onun qoidasizligi. Chunki bizning endi krashin xalqi shu yerli Bulg'ar yerlarida xalqlar bilan bijirda da saqlangan betinde. Urg'igina urdim. Ota-babalarning kasbi. Krashinlar kim deb so'rasangiz, Bulg'arlardan kelgan narsalar. Bitinde Bulg'arlardan da qatnashgan deb. Hozir aytib qarag'iz endi Maksim Stepanovich Gluxov topdi. Qo'ydan chiqqan krashin so'zi. Bu tog' xalqlari shinlar deb Altay tog'larında 10-asrda Hristiyan dini olgan kişiler, kabileler, olar bitindi zamanında Batıyhan bilan bunda kelganlar. 1296 yıllarda bu yerlerini, Volşki, Bulgariyani, İdil boyundagi Bulgariya devletini joylab olishlar, olar bilan. Amunda olar kelganda Qubratxon arkasında Hristiyanlığa ko'chgan, bizlar yerli xalqlarda bo'lgan. Qatnashganlarmi ular, qatnashmaganlarmi? Hozirgi zamonda yora endi mana krashinlarning tarixi o'rganila boshladi. Marjaniy institutida chiqardilar krashin tarixini 16-20 yüzyıllar. Bik eyvet narsalar var anda, bik dürüst yazılgan eybirler var. 16-20 yüzyıllar. То есть после завоевания Казани Иваном Грозным. Ona hatli bulgan tariximizni hele bir öğrenmesiniz var. Benim eytirge dilegen söz ele bizim bu şur öğrenilmegen değil. Birinde Gluxov'un şu Maksim Stepanovich Gluxov'un şu kiri şu Altay'da keşinler diyen olar dispaşından da bulganlar, Uzur kabile bulganlar, Uygur devleti sastavına da kirgenler. Onlar için tamam bir keşinler turunda tamam bir iskalangan yer var Bulgariya tarihi. Bulgariya, letopis Bulgariya ol fende nıqlab принимать etilmegen, nıqlab kabul etilmegen. Onda indi kursunna, Bulgarlar Kırım'a barıp Xerson şəhərində Hristiyan kabul ettiler. Xersonlar Krashin deb ataylar. Krashin deb atalganmi, Kroshin deb atalgan, Krishon deb atalganmi, nalarni tekshirasi var. Ul periyod tekshirilmagan. Mana bizning fanda. Endi hozir biz onun tekshirilganida endi aytaq. Shunga ko'ra, mening o'ylashimcha endi
Kireşin halkı, Türkiye halklar arasında bir karabasan Karakzen Türk halkının yani Tuna Okean'dan ayrılıp Atlantik Okean'da şov yürüyüşü kabileler yapıyorlar. Tuna Okean'dan Atlantik Okean'da hatta. Hoştu Tuna Okean'dan bitinde. Neyin şundan. Onda bindiğine kabileler bulmagan hem 10. yüzyılda şunda Hristiyan dinin kabul etken kabileler. Kiri, Negmanlar, onda başkalar. Onlar bir şu bütün şular bilen birge kabul etkenler bunda Vatikan bilen olar. Bilgen bulurlar. Vatikan bilgende Polski Bulgarya yavla bağlışı. Evet tağın ikincisi 395 yılda Timirhan dilerlikmende Aksak Timir. Buna Koşkakau da onun bulu hak mı yok mu? Şunu bilen İyi, bana şunu bilen yok. Onun bana şu 395 yılının kışında, Ağustoslarda Allah arasının ileri görüngenden sonra bikindi. O şunda kışlagan mı? İsrail'den batışıp gitken mi? Koşkakau'da kışından da bulgan mı? Onlar menimçe ne kadar ispat edilgeni yok. Onlar bana şunu ettirip Üzerinde Kireşin halkı, üzerinde bize has giteyken benim Kireşin değil. Şimdi şükür diyeyim ki hazır zamanda mit kabul edilir. Benim yaşa onu tege 5-6 yıllar içinde bizim edebiyatta da cevaplarımız, isimde de cevaplarımız Stalin vaktinde, onda şunda şuna göre hazır vakitte mi onu biz Türkiye natsisi diyelim, Türkiye natsisi yok. Türkiye natsisi desen Türk kabul edilir, Türk bitip kabul edilir. Çünkü Türkiye natsiyalardan da Kırgızlar, Kazaklarda, Türkmenlerde, Türklerde bir tanesi de. Şuna göre bizim ilgi yakınımız, ben işte natsi olarak Tatar natsiyesi işinde min Kireşinler sub etnis bir kabul edilir. Kireşin füze bilen, Kireşin ismi bilen. Kireşin isminin başlanğanın indi. Ansın öyle mutlak tekşirek parası var. Rahmet eten görevler. Zeyt bilen böyle. Böyle Kireşinler Zeynep bilen çıkmayla ne etti korkmadı okudum. Zeyge Kireşinler bugünde yıla kuşağından göçüp gelgenler. Dip eyteler. Dip eyteler. Bu kimdir eyken pikirgine bu eyse? Söylediğine şu varsa ki. Kovan bastırıp katmış. Doğru pikirgine bu. Doğru pikir. Dün Bulukhov'un başanları yazgazı değil. Şuna beydem hazır severeydi. Şuvaşlar mardıva marıyla solgan dipçiyor şöyle. İlk şu temaga sizge eytirim hazır. Yok iyi ne eytir size. Hazır indi bana mesela kovan bastırıkta yılan yanına gelgen batayıklar, skvarsorlar, yuvaklar. Indo Kireşinlerle menakul Batayıflar familyası devam etti zıplı milat olsa. Batayıfam cevabı algan değil mi? Tatarlarda Batayıf familyalar köp. Kireşinlerde Batayıf familyalar köp. Şu mileyden öyle şu Batayıfam devriye nakışılgan halkta bir kabileler bir kabul edildiğinden bir de bilan. Zarar yatırıyor deyip onları Bizim yaplarda Türk'üne şu familya degenden Tavlinovlar, tav bilen beylengenler. Bizim yaplarında tavlı, şu Koşka tavına yerde olsak, bu Tavlinov. Bizim üzerinde sortlarda da bir küp Tavlinov var. Bu sözünün uyuğu da var. Bu Pavlinovlar da bulurgan mümkün. Bulurgan. Bu Tavlinov. Olamasa Ural tavları kırında yaşayan hal bütüsü Pavlinovlar. Kim bilir? Ural'lar. Elbette bu İngiltere'ye hikaye yapıyorlar. Fantazi etmedik. Zeynep'e tikşiresi var, parası var. Ne olsa bizim türlü tiplerdeki Kireşinlerinin tarihinde biraz ona özgürlükler de yok mümkün fikir var. Minimizmden. Bana mesela kovan basıpta o konudan min babaylarının söyleşkenlerine istilahatına utananım var. Onların nişekeli kız kişiden başlayanların, urban Türkler kilip oturganların, öyle başlayan. Bütün cilleri oraya bulgan bu. Seveleyde o başlanandır. Seveleyde o bir kızık. Mene
Егер де сен пикірге қылып мен алып кетсем, шуашлар деп сөйлесе башлады мында. Шулай бит. Мен согласен. Түркі халықтарында шуашларда бұл бір түркі халық, олар халық шуаш болғанша, олардың түрлері олар өздері дейді. Түркі бұрынғы түркі халқынан түрлі қабилелерде бұлғар болғанлары насу еді бұл соңғынды. Қазір Сәуелейнің шығышына, мына Глуховны Максим был уважаемый, но бұл пикер, Глуховның пикері. Мен бақаулар білән әлемде тұрған, башқа архивлар білән еме, башқа білім үшеғалар білән. Қазір тарих мына бойынша бізде Иван Грозный шукындырғанда, соның 652 жылдан әйтек мына анда башаңный Зәй Абарайнфи крепость түгенде кетерәләр шуашларны барды Удмурт, Мари әйме. Һәм инде имеш алар Зәйден 22 шақырым урман арқылы бара диде, друг Сәуелейне түзі башлыйлар. Рәхәт представляете, хәзер крепость түзегенде анда нендер авыллар түзіп жатырға бірінде мүмкінлік те болмаған, әйме финансовый да, бірінде кішілік ресурсы да болмаған, әйме. Шуңа күрә анда тапмақлар нейлер, Зәй крепості жанында, болашақ Зәй крепості жанында. Әйме, менә мұндан болған ауыллар, әйме, аларны квартира еткенлер де, аларны яшәгәннәр. Алар аны яшәгәннәр, түзегәннәр, һәм түзіп бітергәннәр, алар туған жақтарына аларны таратқаннар. Алар бір кімде мәжбүри мында отыртып қалдырып, анда яшәмәділер. Шуңа күрә Сәуелейнең шуашлар могли. Но Удмурт, Марилар, алар бір қашанда түркі халқы тілін қабыл етмеген. Қазір де қабыл етмейді. Алар Удмурт, Мари, Мардыма, алар өз тілдерінде қазірде. Алар өз тілдер, алар қабыл етмейді просто түркі тілін. Шуашлар да, но андай пикір бар, жуашта көп ауылларда шындай бар. Ненгерлар, Мардымалар, Марилар, алар Стонлар бүтірісі бір феномен. Шуңа көрі малимнер етті. Если ауылда 350 жылдық тарихы бар екен, бұл же тіркелген, мына шу етек. 250 жыл, а то 350 жылны ұшарға бола ауылға. Çünkü тіркелген уақытта ауыл болған ұшыр. Бірінші жұртты салған деп айтма, онда уже кіші соны болған, жұрт саны болған әйме. Һәм, неше енді ол шуашлар, Мари, Мардыва ауыл салғандар да, и вдруг бір қадар уақыттан бүтін Сәуелей ауылы татарша, түркіше сөйлесе башлаған. Не себепле? Анда татарлар сөзі жоқ дейді, жоқта. Анда жоқ. Ну келсен де ес кіші Қазан татарлары қойынды. Тары шүкіндірген, келсен. Получается, что мы до халқының сонға бола тұрып, әйме олардың татарша ерілген. Такого не может быть, дейді. Значит, мұнда основать еткенлер Сәуелейне примерно 500-600 жыл алдан, то есть 200 жыл православный тюрки. Православный тюрки, бұлғарлар тюрки. То есть мында уже христиан динінде болған халық основать еткен Сәуелейне. Сәуелейне түге. Мына шушы көбетліктен келе башқұрт территориясы болған дейді. Мына бұл Жалантау тауларын әйтелер, мына бұл Зәйнің, мына бұл Дүркмүнча, Қаламастырып жақлары әйме. Мына бұл, мына ней, мына тегі ней башқұрт қабилелеріне болған дейді. Башқұртағы Минзәлі, Зәйнің, біздің бұл бәлден 20 жылға қатылар. Олар біз әсірдағына әйтелер әйме. Уфа губерниясы деп аталған, шуңа көрі аларды Минзәлі. Оны біләді, ну, әлік бит, мында бит, мына Жалантаудан бит аттылар қабірлік, әйме, башқұрт дейе. Башқұрт жоқты, қадырын бұл темалы бүксілер шүндер, әйме. Демек, біздің әлі текшірілесі проблемалар бек көп. Біздің бит әлі бүйір жазушы кім сұңады біздің? Қолғали түгіл бейді, кім біз тарихшы. Зәйдә туған дейді, шулай бейді? Ялшығыл ансы бейді сұңғара, қолғали бейді. Шуңа көретігі, мәстәді бәйін, бұл Сәуелей нейіне, мен ұл сұрау қарадым, әйме. Бұлдырып болмай ол. Как мына бүгін күнде Шуаш ауылына даже 100 кішіні кетеріп отырсаң да, ол Шуаш ауылы болып қалады.
Ол болмайды, татарша сөйлешін ол кірәшін тәтуге қабыл етмейші бұл. Да, үйренуге бұл аралашыға. Но севеле ол, как это вот, бүгінде, да, аны нәсәлесе де кірәші сөйлеше тұрған ауыл бол, әйме. Яшыр батырын аның тіге мәдениеті, әйме сақланған. Анда біздің мәдениет сақланған ауылдар, сос бағыраш, севеле, бағырашлар, bu жақтан. Менә яшьләр өчен эшләргә проблемалар, материаллар бик. Менә сез әйткән, менә бәлки менә биредә ул барып җитсә, аның белән кызыксынучылар булыр. Әле тагын менә нәйдә теге Иван Грозныйдан башланды дип җавап бирдем дип утырам бит әле. Әле бит аның инде хәзер инде беләбез инде электән булган хәтле. Нидә әле Татарстан тарихында 1948 елда чыккан учебникта, дәреслектә менә Иван Грозныйның неге татар динендәгеләргә карата нинди указ булган. Теге местный дигән диндә булучыларны, үзләрне, уларны обижать итмәскә дигән, уларны не трогать икән дигән шундый нәрсә. Аннары шул Иван Грозныйның шул теге Кабаз Казан харлыгын җавап алганнан соң инде шул җылларда анда бар ниләр старый крещеный. Иван Грозныйга хәтле старый крещеный булгач, димәк, алар булганнар дигән сүз бит инде. Аннары соң инде менә крещен сүзенең үзенең теге крещен сүзе теге ниләр пока бит әле тапмадылар 16-нчы гасырга хәтле институтта. Крещен дигән сүзне мин әйттем инде теге крещен ул нидә Глуховта бар да, теге тарих инде булмаса шул бүтән теге кабиләләр катнашып була торгандыр. Әле менә минем теге шуны әйтмәкче киләм. Әле бит безнең вакытта да руслардан, поляктардан крещен булып китүчеләр бар иде. Безнең үзебездән Кабан Бастырга авылында. Менә Зәйдә бит инде булган безасечная теге зона. Анда китереп тутырганнар Шаулыдан, солдатларын Смоленскидан Польский шляхтичи барды. Хәзер Польский шляхтичларына китереп торган кызлары да бар бит. Оларның бит кевгә анда русларына җитмәй, крещеннәргә биргәннәр. Менә мин Геннадий Михайлович сезгә бирәсем килә сүземне. Менә минем тел түбен аңлагансыздыр инде. Менә сез фольклорчы буларак. Инде сез хәзер ничә еллар безнең Зәй районы аркылы һәр аның зиратын, һәр авылның һәр анда әбиләрен, бабайларын үтеп киемнәрен, җырларын, аларның көн күрешләрен теге нәрсә белән кулланалар, ничек төзиләр йортны, менә булар барсында билгесез теге ике генә күзләр түгел, дүртәр күзләрне күзле киеп караган кеше, шулай бит. Менә минем әйтәсем килә. Мөмкин булганмы ул менә шушы 100 ел эчендә, 200 ел эчендә шушы безнең традицияларыбызны югалтыру mümkün bulgamı, ili yok mu ne, nişik tip siz uyduysunuz siz, как galim bulara, folklorçu bulara, nişik uyduysunuz? Bugünkü günde kreşinlerinin en matır sıfatı ol burunğılıkını saklı bile. Ol burunğılık ilerini әлі hamanda iste tuta. Bunday halıklar көп түгел. Mine kreşinlerinin sandıklarını açıp karasam, әлі onda elde нәрселер толып болады. Мұның себептері неде? Мен ойлаймын, мына шулай айтып. Kreşinler электен туған тумаша біргелеп рушылық білән яшәгәннәр. Тел білмәгәннәр, татарлар белән аралашмаган, чөнки олар мусульман. Урыс белән аралашмаган, тел белмәй. Менә үзләре шулай җыелып яшәгән, искә төшә бер заман Нәҗип Җиһанов Алтын чәчле операсын язган вакытлары турында бер истәлеге бар иде. Кабинетында утырганда, белде дә минем крәшем булган. Инде ачылып китте дә сөйли башлады. Без ди крәшен авылларына баргач ди, сандыклардан ди 17-нче гасырда булган киемнәрен тартып чыгарып күрсәтәләр дип, исе акыл китеп сөйли. Соң билгеле инде ул 40-нчы еллар, 50-нче елларда йөрсен. Ул вакытта әлбәттә андый бурын әйберләр калгандыр.
сондықтан не үшін? Рахмат енді колхозларға. Чөнки колхоздан шығармаған кішіні хөкүмәт. Хаманда Паспорт бирмәгән. Олар хаманда ничек 100-200 ел элек ничек яшәгән, хаманда шулай итеп яшәгән. Менә мин Пидер авылында хәтерлим, әле күп кеше суккан күлмәк дип җилдерә, бигрәк тә хатын-кызлар, алъяпкычлар, шундый ямны барысы да исемдә, телләре нинди, искиткеч. Өйләрендә билгеле инде өстәл, сәке, тәре пишмагы, пич, бәйрәм көннәрендә шундый бистәрләр элеп куялар инде. Элеккечә бик ни яшиләр иде. Җыр дигәндә инде ары бетәсең, алар һаман җырлый. Туйларда инде дамата, һаман да җырлыйлар. Китә башлады. Менә ул байлыклар бүгенге көндә безнең иң матур мирасыбыз. Менә Зәй районында бу мирасны ничек итеп сакларга, ничек итеп яшь буынга тапшырырга, менә бу турыда безнең дә әйтик, район җитәкчеләре тарафыннан, безнең мәдәният бүлеге тарафыннан да менә ул баш авыртсын иде. Ләзәрәк уйлашырга кирәк иде. Ни өчен? Чөнки без балаларга бирсәк, моны тапшырсак, димәк безнең киләчәгебез була. Бирмәсәк, безнең балаларыбыз милләтсез, динсез, телсез бер шундый кешеләргә әйләнә. Милләт түгел, население гына була. Менә Зәй районында соңгы вакытта менә мондый әйтик үзаң күтәрелә башлады. Моңа без тик сөенәбез генә, билгеле. Менә шушы айлыкта Зәй керәшеннәре айлыгын, мәдәнияты айлыгында biz күрдек искиткеч фольклор ансамбльләре. Алар арасында балаларында күбрәк күрәсе иде, әмма ләкин балаларда китереп булмый. Китереп булмый. Менә хәзерге вакытта кудагына түгел, менә шу ситуация. Шулай да. Әле менә безнең мөмкинлекләр нинди? Безнең музыка мәктәбе бар, сәнгать мәктәбе бар. Безнең балалар иҗаты үзәге бар. Алар тарафыннан бүгенге көндә планлы рәвештә нинди дә булса менә этник сәнгать үстерү, саклау буенча планнары бар микән, без аның турында бер нәрсә дә белмибез. Бу эш әгәр дә менә булай итеп барса, әлбәттә керәшен җәмгыяте дә моңарга булышлык күрсәтә, чөнки бу безнең өчен бик кирәк әйбер. Чөнки менә безнең бу җәмәгатьчелек ул бит безнең секта түгел. Без дәүләт тарафыннан хуплана торган хәрәкәт, мәдәни хәрәкәт беренче чиратта. Шуңа күрә алдагы көндә бергәләшеп эшләсәк кенә була торгандыр. Мин инде балалар турында гына әйтәсем килми, гомумән безнең үзешчән әйтик сәнгать, хәтта менә күп районнарда туган як өйрәнү җәмгыятьләре бар. Бу әлбәттә безнең өчен иң якын дуслар булырга тиеш. Бүгенге көндә аларны да без монда күрергә тиешле идек. Бәлки алдагы көндә күрербез. Моннан тыш инде барысында әйтеп бетереп булмый, менә искә төшкәннәрне әйтәм. Мәсәлән, мин кичкенәдән үк Тарас Бәшли турында ишетә беләм. Сез күбез белә инде, ул Василий Багрешевский. Аның матур гына поэмасы бар, әйтик, көмеш язулы алтын ат дигән. 30-нчы елларда ул аны иҗат итә, бастырып чыгара, латин хәрефе белән, инде ул вакытта латин хәрефе керә. Әмма ләкин без әле менә бу әсәрне күреп, танышып белә алмыйбыз. Бәлки аның буенча яшьләребез операларда языр. Кем белә? Чөнки ул безнең Василий Багрешевский
тарихы ничек? Мин аның белән күрешкәнем булды, сорашканым булды. Ни аңланың инде керәшне школлары турында да сорамакчы идем. Юклайды, миндән алдан булган бит ул. Дип кенә әйтеп калды. Минем әни сөйләдергә. Эй, Тарас Бәшле, ул менә фәлән бабайны әкиятчы бабай янында гел ятты. Шул әкиятчы бабай сөйләгәннәрне матур иттереп, поэма иттереп язды ди. Ничек кенә булсын, безнең Пушкинда Арина Радионовна үзенең нәнәсе белән шуннан тын ишеткән әкиятләрне поэма итеп язган бит инде. Шуңа күрә менә ул безнең менә ул күренекле әйтик бүгенге көндә җәмәгатьчелеккә аз билгеле шундый шәхесләребез бар. Аны да зәй башлап җибәрсә, бик әйбәт булыр иде. Зәйнең кеше җитмәсә, монда Казаннарда безнең әйе булышучылар бергәләп аны эшләргә мөмкин булыр дип уйлыйм. Һәр хәлдә менә мондый безнең матур иттереп уза торган мәдәни айлыгыбыз искиткеч матур, бик мөһим һәм дә алдагы көндә шушай итеп бергәләп җыелышып, бергәләп шушындый безнең керәшен сәнгате, мәдәниятын тантаналы рәвештә карап, хозурланып, шуларга сөенеп утырырга язсын. Менә сез инде әйтеп биттегез, бик минемчә бик төгәл фикерне. Кеше әгәрдәген шушы үзенең тарихын өйрәнмәсә, әгәрдәген үзенең ата-бабаларын менә җиде кадәрле белмәсә, ул үзенең югалта дип. Һәм дә әйтеп куйдыгыз, дин дигән нәрсә белән дә бәйләдегез инде. Безнең мәдәниятебез, безнең тарихыбыз шул дин белән бәйләнгән. Менә әйтәсем килә, Зәй районында безнең дин дигән мәсьәлә нирәк, теге русча әйткәндә острак тора. Менә безнең Зәйдә беткәнче безнең ике чиркәү бар. Берсе Иске Зәйдә чиркәү бар. Инде ул аны Отец Михаил сезнең авылдан, шулай бит? Сезнең авылның кешесе Отец Михаил безнең кода. Бик күп еллар эшләде башта ул Алабуга якларында эшләде, шунда кайтып күп еллар эшләде. Һәм дә инде яңа Зәйдә, Новый Гордта дибез, анда чиркәү бар. Менә күптән түгел генә яхшы хәбәр килеп чыкты. Ул да булса, тагын бер чиркәү ачылды Сәүрәйдә. Безнең Сәүрәйдән чыккан Виталий Васильевич әйтеп Менә бу тема күрсенче, мен Николай Ивановичның фикерләре менә бу без аралаштык әйме. Теге юк, менә әйтәсеңдә. Фикерләргә булса, bu temada da anda fikrini düşünüp gideriz diye eylesin gile. Yaşarım Badır'ın tügel, biz manda bu magnada her birimizde tarihçi da tügel, alim de tügel. Şun magnası da sizden başka dibulyemin demeyim. Biz bizimizin halk turunda, bizimizin fikirlerimiz, uylarımız var. Ул eytik mene oğulun barlıkka kilivime, halklar nege üzlerinden mene tege burungu hazinelerin soqlap kalmanlar, bu alfabi bilen beyli mi, yaki başka sebepler bilen beyli mi, ilaların tarihları bulmagan mı, şuna göre ul mene bu essiz juvalgan, mene bu hazineler juvalganlar, çünkü onların elekege eytik vaxtları bulmagan mı, bir kadar vakittan barlıkka kelgenler, Şuvaş, Kireşen, hem başkalar, hansı tarihçılar işi. Birgede fikir var, әпәжімені сөйлей турын айтам, Şuvaşlarda mene mınday bizde жүрген fikir жүрмей. Şuvaştan Kireşenler barlıkka kelgen деген fikir жоқ. Мен сұраштырғаным бар, ғалимлерден в том числе. У вас есть вот какие-то сведения, что вы нам Шуашлар пачан кушкеннер, что на Крешенге не yok. Шуаши, они как были шуаши, они остаются шуашами. Потому что у них вот, они восприимчивы к тюркскому языку, но как не было, мене Шуашлардан имеш Крешеннер бар, как igen, такого нет. Халимнер eydi.
Mağalar, şiyorçlar kirəşinə bugün, onlar Bulgarga qaytarğa mı qoydular? Onlar biz Bulgar demeydi. Yok, biz Bulgar'rak sizlerine burunğurak. Bulgar'rak diye, burunğurak değil. Anda bir yılını kazandıklarında basıtlar bir yılda kitap. Yani bitler Türkiye'de ütken Bulgar tarihinin ütkenine. Rama verdiler. Bu söz nişik Bulgarca, Şuvarşa, Tatarşa. Kuvrak şığa, Ramanşa, Şuvarşlar, Bulgarlar. Ali onun kazandıkları bastı. Kстати, извините, пожалуйста, bizim bu Rugluystoğlu'nda biz tarihçiler bulmasak da bütünümüzde Tireşinlerin tarihinin bilesi kile, Allah turda silisi kile, şuna göre biz bunda hep tarihçiler bulmasak da lerse gittik. Min bütün ne ulturda silerdim deyip, ulturda oylardım deyip, ulturda bulur deyip kilmegenim. Tanıdan şu vakitte sultimine başladı. Min bugünkü zey işik yaşayı, şunun turunda silerşir bizi bileme. Mesela min özüm turunda silerşkende, indi kadar bir uzak silerştik, şuna göre min kıskaran, sikirip gene aydım. Biz mesela 4-5 klaslarda 4 malay jıylayık da iş malay balıksız yaydık. Birisi şeyler bile biter. Onlar gitti biz var. Maykı bilen mi? Yok, bıraktık bilen. Bunun anında kadar. Biz profesyonellar. Şundan teki şeyler bile oldan sonra bunun kadar bertestelege bir bertes galar. Krasnoperka tüge. Krasnoperka kızıl kana galar bertes. Сорочка. Опту. Голова опту. Balığı. Onun başı kim? Optodik tetrigama öter. Optonun iki sırrı isim var. Şunlarla bizim şu nittik. Mınsıyında yarar sikirip gene öttik. Oğul mekteplerinde o vakitte balalar dikkimizi. Hazırlık günge kararında radikler, pişirdikler. Balalar ers kaldı mektepte. Onları Dişoğlu'nda hem Zeyde 2 mektep var Zeyde. Sırrı orta mektep. Rus Zeynep'e Dişoğlu'nda bu onları açıldı Digiş'te. Bu mektepler bütün kültürünü aşağı gidiyor zamanında. Bizim mektebin direktörleri, zannet okutuşlar. Merve Zigan, Şener Zigan Ruflar, Rınakatı bunlar. Onlar spektaküller koyuyorlar dramatik. Men mesela Moskvaga o'qishga borgancha, bunda maktabda o'qib, bunda qaytib shularni o'ynagancha, boshda men shohlarda o'ynab ketdim, Merkay Sulda. Bundan mendan qo'yqas berdilar. Bunday shunday berdilar. Так что maktablar ishi qariyashi ekan, shuni aytib kelar. O'rta maktablar ishi, tigi maktablar ishi. Bolalar bugungi kunda kirashlarning kunlari onların dinlerini degan tugul, onların kim anıyıcı nerse bile yaşaylar. Şuna göre men endi bunda Robert Batolin olsa maqtanın sözünü etken budur ya, onun sözünü etken yukarı Ziganşını, Zingorov, Renat Gayetünler okutkan okutmuşlar mektepler. Bir mektepten iş narodny çıktı. İkisi narodny poet. Ne deriz? Batulda narodny yazmışı, min narodny artist. Onların işisi de Tokay Premiyesi laureatları. Bir mektepte de ondan nerse yok. Так что mektepten o Zeyn'in aşağıdaki tübegirden çıkan jigitler deyip aytamayın. Bana bulay diyeriz. O boydan çıkan bizden... Üç euro. Yok, Yok, jide. Bir şey mi? И var Герой России var еще. Современный değil. Eymen. Тогда sizden etik mektepte etirge gerek. Tegi de soğuk çıkmaları üstkenler sizde ne kişiler? Soğuk çıkmalar büyük vatan soğuşu giroyları polis işçisi birisi
граждандар соғышы геройларының далмасы. Дамаласы. Вот олар 5 герой бір ауылда шыққан. Конечно, Тегілер соғыс шықмарлары. Малайлар біскенде соғышын жиналысына Әлі сіздің мектепте бик знаменитый математик оқытушы сіздің Гаров бар еді. Вот мен шулар айтамын. Міне ғұмырым бойы шул математикада шунда математик үйренмегенге жәлләп яшәгән кеше мен гуманитар бойынша кетіп. Міне Николай Иванович айтып кетейін, бәрібір міне өзіміз яшәген төбетіне өзіміз шул халық деп санаған халықтың тарихы білмейше біз бұлдыра алмаймыз. Чөнки бүгінгі күнде глобализация уақытында әйбет туғанны білмеушілікте кете, жақындарына да теге көрмей, ұлыларына көрмей деген әйбет. Шул нашар, жайсыз, қорқыныш көріне шул. Чөнки шындықта біздің бүгін енді яшырын батырын түгел күпмедер тарихында біле, күпмедер біздің мәдениетіне, зырларына, ғұрфыда, жолаларына шулай бетеге. Қаменде күпмедер әтеліні. Мен шуны айтам, әбетінде біздің перепис. Электронный яқшы әйбір үйге кірәшін жүк дегісі жүк деп сөйлеуші жүк шулай бетеге. Қарек білемі? Электронныйға госуслуга кірәсен РФ, перепис населения, мына бүтін жауап бересің де, и отправляешь анкетаны. Yok, ondan мен өзіміздің тарихына білушілердің бірісі деп айтам Владимирна. Потому что ол тек тұрғанда башында да келмәне өзінің ауылы тұрғанда китап шығарды. Это уже сынып үйрену деген сөз. Мен китабын қарадым, интересно. И менің өзімнің туғандарым, бабайларым барып тұташа екен, оказывается, оның бабайларына. Шуңа көре яшьләр арасында үйренушілер фәнләр бар деп жоқ деген. Шул мен нәрсәгә әсәр фикер кылдым. Шынында безнең менә бу төп мәсьәләләрнең берсе бүгендә яшьләр арасында телен саклану. Керәшен телеме? Татар теле без бүгендә керәшен теле дип авыз ачып без үзара сөйләшәбез. Ну без татар теле. То есть ни Шуаршыларында түркі халық дейміз, но аларда татар тілі түгіл бит. Бізде түркі татар тілі. Түркі татар. Но шул әйберге интернетта бір күн еме 70 шақырым жерден келдік бе деген кірәшін жерін жырлағаннан соң, ансамбль бек көп дискуссия. Мен даже күтмедім де. Сіз қоямын. Сіз кім болғаныңызсың? Мұсылман бүгінше сіз кім болғаныңсың? Татарлар. Татар бит ол әлі міне 20-ші ғасырда, 19-ші ғасыр ақыры, 20-ші ғасыр башында шыққан халық исімі бит ол. Татар бит ол айтам, тоже ермеш исім. Сіз аңлышыға түркі, бұрынғы түркі халықлар біз. Кірәшіннен де түркі халық, дегенден Алтай жағынан да татарлар да айтып, татарлар мешкәрлер де. Татарлардың исімден әйткенлер де әл-Бұлғар едіп қойғандар білер. Ана соғансында, Ал-Бұлғар ішіп қалған, татары қалған. Жарар, бик шундай дискуссия көтәрілді. Мен айтам, туқтағыз, бүті халықларға кірәшінде, татарда, мешәрде, біз бар бір халық әйме. Біз 8 яшарға дейін. Бір күнде ұлы да түгіл, кіші де түгіл, біткен де түгіл, кеткен де түгіл. Мұнда жақтыңлаймыз. Міне мұнда тыңласаңыз, онда кірәшін сөздерінде. Кімнен жазып алғанды біз білмейміз, бұл 70 шақырымны. Қалфақ мәйтем, ол өзгеркелген вариант, мені айталар бізге. Қалфақ жырлайлар, ол ғұмын түркі жырлайды, аны өзгеркелген дейлер сөздері. Аны сөздері кірәшін сөздері, мені құдай білен бәйді сөздері. Шуңа көре түрлі жерде түрлі сәбәпләр белән түрлі дискуссиялар башлана. Мен Халик кірәшін жырларын көрсін, переиначивайтлар, перемолитлар. Бүтінләй бір вақытта. Бүтінләй бір жымны ансама жырлай. Шуңа нәрсә дип әйтәсем килә. Без инде кірәшіннәр, біз ничектер менә шулай, может быть, аса дөрестер. Біз түркі безнең төбебез, мен кайчанда әйтәм. Түркі халыклары. Телебез татар икән, төбебез татардыр. То есть мен әйтәсем килә, телебез түркі теле икән безнең, борынгы түркі теле безнең төбебез түркі теле. Кайчандыр біз айрылганыбыз, уже дин белән бәйле буларак әйме. Ну без әйтик, үзебезнең үзгәрешләр булган развитиедә шулай. Кимне бер вад дигән сүз.
Өзіңіздің театрда мен бірден бір енді шундан мен айтарттығы асырын 90-шы жыллар кеткеш нишләп сен татарға шықмайсың? Тіліңізді нейді орыс тіліңіз татар тілі, дініңіз орыс тілі. Айтам, сіз нишләп соң шықмайсыз? Ойланып, нешекте? Айтам, сіздің дініңіз ғарап тілі мәйтем, тіліңіз түркі тілі. Сіз анқабат мен айтмайды. Олар бұд шылай. Шулай Діндері ғарап, әбділер түркі. Мына егердегі қарасаң, шынында әрбір халықтың түбінде, негізінде көп кінә сірлер yok деп ойлаймын. Мына айтып кеттіңіз, китап жазу турында. Шынында Владимир Васильев мұнда отыра. Владимир Васильев қайымы біздің отақты жыршыбыз, қандай китап жазған, Поповка ауылынан. Владимир, сіздің фикіріңіз, бұл бәлки онда қалыпты айтасыз. Біріншіден айтасым келер, мені бүгін бек қызық сізді тыңларға, көптен көрішмәдік, бек шатмын. Шынлап та бек зор сұрауларны көтереміз. Оларға бүгін жауап беруге жауап табып болмай. Көтеруіміз бек зор ішіміз. Шынлап та міне бұл жиылышта да бүтін заинтересованный кіші деп жиылмады деп айтырға керек. Бұл сұрауларына яшьлер алдында да көтеруге керек, ішітсінлер, білсінлер, дұрыс айтасыз. Мына видеоны түшіреміз да бет, ол фиксация ғана. Мына шулай өзім рахатланып сізні тыңлап отырам и қойсын бірсін сіндірем өзіме. Шуңа көре мына маға қадар өзіңізді соқлаған үшін, өзіңізді мына туған тілімізге, туған шул кірәшініміз үшін сіңдірген өзіңізді рахмет сізге. Яшьләргә күрсәтер, икенчедән мына фикер шундый. Яшьләр белән уздырырга кирәк мондай җыелышны. Олар ишетсеннәр, олар да өйрәнсеннәр, җавап бирсеннәр, безгә сорау бирсеннәр, безгә сезгә дип инде. Үзебез дә әле яшьләр. Менә сез әйтәсез, зәй яшьлегем дип инде. Әле biz яшьлек турында сөйләргә әле тиеш түгел. Без балачак турында сөйләргә тиешләр. Шуңа күрә сезнең яшьлегегез турында сез дә әле яшьтер дип уйлый. Без дә әле күрәбез сезне яшь дип, үзегез дә үзегезне яшь дип сизәсездер. Шуңа күрә менә без сезне тыңларга тиеш. Сораулар шундый зур. Менә минемчә мин шундый сораулар үземдә тудырам. Крәшен. Любой нацияда, любой халык имя нәрсәдән тора. Тел, сәнгать, бию, җыр, рәсемнәр, сүз, театр. Ул бездә бүгенге көндә ничек сакланган микән? Бездән соң күпме калыр микән? Менә сезне тыңлап утырам, сез безнең арасында шундый булар. Сез шул кадәр күп беләсез, күп аралашып, күп сүз әйтә аласыз, дөрес сүз. Менә бездә калыр микән ул? Менә аны калдырыр өчен нәрсә кирәк микән? Менә Крәшеннәрнең Казанда үзәгендә түгәрәк өстәл арасында сөйләшеп утырабыз. Рәхмәт менә мондай үзәкне ясаган кешеләргә, монда җыелыша алабыз. Менә үземнең балаларым турында уйлыйм. Алар, мин үзем, конечно, 14 яшьтән генә татарча сөйләшә башладым. Крәшенчә микән ул, татарча микән? Крәшенчәдер инде, чөнки әнием дә, әтием дә крәшеннәр. Үзем дә крәшен, малайларым да крәшеннәр. Но сезнең шикелле теге оста крәшенчә дә, татарча да сөйләшә алмыйм. Булдырган хәтлегенә. Әмма балаларым исәнләшәләр генә. Нишләргә микән?
аралашмайбыздыр. Менә минем яшьлегем заманында түгел, балачак заманында мин дә әле хәтеремдә калдырдым, аралаштылар әнием, әтием, туганнары белән. Йөзләп кеше туйларга киләдер. Былай гына мин инде эләктермәдем ул күзмә дөньян бәйрәмнәрне, хазимәләрен мин авылда үсмәдем, шәһәрдә тудым, үзем Чаллыда тудым, но әнием, әтием Зей районының Поповка авылында тугач, анда үскәч, гаиләне коргач, минем өчен менә шул Поповка, Зей районы иң туган як дип үзем өчен сизәм. Җәй көннәрендә шунда, җәй көннәрендә кайта алмадым балачакта гына, хәзер балачагында әби бабайга дөресен әйтсәм, сирәк мин булдым. Но шул сирәк булганда да анда күңелемдә сеңдердем иң якын туган җаным. Шуңа күрә чакырсалар, булдыра алсам, беренче чакырудан соң да килергә тырышам. Көчемнән килгән булышырга тырышам. Белмим инде нәрсә. Менә беренче булышам дигәнче 29-нда безнең закрытие була, безнең мәктәпнең җабылышы була. Менә сразу без сезне чакырабыз. Менә сезне дә Светлана да кандай Виктор Васильевич да чакырасым килә. Чыгышлар белән, сез инде карарга. Әгәр ул чабарга, Әгәр дә мөмкин булса, мин менә балачының сүзенә кушылып, менә әйтәләр. Менә бу әйтегездә бу мотор җортта утырабыз без дип. Бу мотор җортның понятно. Мин бу әзгенә теге салпы җакка салам кыстырырга тырышмыйм, әзрәкенә. Менің бұл сөзіне әйткенім бар, правлейінде да. Бұл мотор җортны неше кешеләр белән басканы без беләбез. Менә шул безнең мәдәниятне, театр булдыруны, ширкәүгә менә священниклар әзерләү, зәйдә ширкәүгә булышып күрсәтү, мин моны бер генә әйтәм. Без татарларга барып ярдәм сорый алмыйбыз. Безнең артистлар арасында, керәшеннәр арасында да артистлар байтак кына. Менә мондый жердә өмә сүзе җаңгырады, ырулар сүзе җаңгырады, бергәләп сүзе җаңгырады. Менә бу җортларны җиткергәндә мин сезгә әйтәсем, минем монда өлешем бар. Мин монда өлеш керткән. Кстати, единственный даже среди бизнесменов, не только среди артистов, то Иван Михайлович Высоцкий Чаллыдан, Чаллылар и мин. То есть без монда әзгән булса да күшебез бар. Мен шуны әрвәт әйтәм, сез үзегезнең керәшенне танысыз икән, сез мондай эшләрдә читтә калмагыз. Просто үтенеш. Әзгән булса да өлешегезне кертегез. Менә шул чагында арулык, туганлык, өмә сүзе үзенең менә нәтиҗәсен биреп, мәгънәсен күрсәтәчәк. Чөнки безгә бер кемдә булмаячак. Алар сиңа да, без менә шул керәшендә бер-беребезгә булышсак, гына бер-беребезне менә күрсәтсәк кенә, без менә халык буларак без үзебезнең әйтик дәрәҗәбезне төшермәбез, сакларбыз киләчәктә. Шуңа күрә бу менә әйтелгән түгел, чөнки мондай эшләр Турай тигән дөрес. То есть, зәйдә бит менә безнең ширкәү җиткерде, бу бит духовный семинарий дигән сүз чыкты. Анда керәшен әйтик менә ширкәүләре прихватларына әзерләү дигән сүз шулай бит. Әбиләр җырларга тиеш түгел, алар җырларга тиеш, аның белән. Давай да менә шуныйга. Мин анда өлеш керттем гөмбәзенә, 20 мең анда әйтик бизнесменнарга, танышларга әйтергә кирәк. Шулай бергәләп күтәрергә кирәк, булай бер без зәйләр. Күпме өлеш керттем, шулай менә ул менә арулык ошондай сәбәр әйтәсем килә. Менә сәбәрләргә карап, үзебезнең Сарсыз баграрда да быел Владыка килеп, үзенең рөхсәтен дип әйтимме, тегенен биреп, быел менә төзи башламады, әзерлек алып барды.
Onda özümüzün avlunun ortasında big matur jerde avlunun ortası tol başındarak o sorsaz bağırırda. Urta. Yok sorsaz bağırırda. İmen elektriğe onda жылға üstünde şunun üstünde zamandan da magazin var idi. Magazin var idi. Toş magazin, bizimden toş magazin dedi. Şunun urnunda, kırığında, hazırında bütünde turmuyor urnida planında. Şunda şirkev savarga. Hazırında şuluk neler, tegayetler, kliş tibetler, kliş neyitler ime bütün o özünden kelgen bütün mümkünlüklerini bire başladı. Menimce o yok şu nerse. Mine da çıktılar olar. Melarga birey anlattı. Halkını güçlü jiberesin. Barsa ura ne eyme. O yakşaydı. Onun aldığında bulurga deyiş. Yakşı at. İli paravoz. Atına tapanlar iyi. Tapanlar bir olar siyasta değil mi? Çünkü mine sevelerini şirkevi mümkün değil mi? Bak 7 milyonga bastı. Şulay. Men o işini başlagınca bu şirketni bastırашanın men Xudaylarını men bilek şanadır emeyim. Avuldaşlar kliş degen evirden eyme. Mine olarga mine jip anlatkandan soň eyme. Mine olar endi klişka şın mänesinde koştular. Çünkü men olarga aytdim. Kuşulasızmı? Kuşulmaysınmı? Şirket bulaşak. Egerde siz kuşulasız iken, sizge ol rehet bulaşak. O şirket vekiliga hem aytik mine Sobada bulaşak. Zira can eyme. Şuna göre eyme şundan da 40%'ın avuldaşlar köterdi. Mine şulay, mine bizim liderde sorsazlar şulay. Şuna göre Zeyni'de aytdim. Sorsaz bagrajga da eyme. Ekene oğullarında. Mümkünlüğü var iken eyme. Anda her bir avulda şirket olma elitde. Şuna bir. Şuna göre o silo bu var. Sova dip atalgan o. Şulay. Eyme. Avullarda ne bize anda bir 4-5-6 avulda anda şirket olmaga ala jürgenler şol şirketli avulda. Sılanlarında gittiğinde bu sılanlarım anda dire yönde yukarı bagrajda bolgan şirket ve silo verhni bagraj. Anda kötergen nerede gelir? Nul devlet yerdeminde, devletinde bolgan bu vakıtlı zamanda. Hazır bir toje yani eğitim bitirip bulmuyor. Sonra benim etken fikrimi ettim indi. Mine tamir etsekesim bile. Mine 3 jırşı oturanında. 3 jırşı. Birisi kreşencerlerin avtorı da hem de konsertler. İkincisi уже оперный jırşı. Aynı kadar bunda bizim yine başakına bir pişmakta bizim yer jırşımız otura Svetlana Mineyeva. Bulda şolup sarsaz bavraj. Sen de tuğanlar mısın siz? Tuğanlar. Nasıl da? Tuğanlar. Sorayım. Sorayım. Yani mingar bir kaşındayım. Eğer şunsunu eytesin bile Nikolaevich. Mineyken Tuktar Svetlana. Seni Mineyeva dip min eytemin. Ertim böyle minarı okuttum da gimnaziye yaşlarında. O kızı gimnaziye okup çıktı. Mineyken Svetlana Mineyeva, сколько Ясмин. Son bitmeyden bu koya gelgen psevdonim. Mine eyterimiz, mine bugün sorarım meydan, nindi o Ясмин. Eyter tanıştık gidesin bile, Svetlana Mineyeva. Tuğanı demetine gerek, yakın tuğul, no... Şebabaşı. Şevak'ın bir zor tamırı. Yok, tamırı bu başta. Bir yakışa zor butağı. Я очень рада, что я вот за таким прекрасным столом, с такими прекрасными людьми. Это, мне кажется, историческое событие, да? Потому что я первый раз так встречаюсь, вот честно говоря. К сожалению, меня kreşin гадәтләрен, жырларын сіңгірмәділер. Поэтому мне очень жаль. Мне очень как-то вот неприятно, потому что, не было. Sen jırlı baştan, jırlı. Jırlı yok. Jırla, yok, tağında jırla. Telin formulaşacak. Olursa. İyi. Хорошо. Devam.
просто хочу вот о себе рассказать, то что, к сожалению, вот не разговаривали по-татарски в нашей семье, только мама с папой. Biz üç kız, üçümüz de Rusça söyleyeceğiz. Вот. Почему расскажу, да? Почему-то мне было стыдно разговаривать на татарском языке, когда мы учились в школе. Потому что как-то вот смеялись над нами, шутили. Особенно крэшен был вообще. Синкрэшен. Никсинкрэшен. Никсинтере. Ертесен. Симби татар. Вот бик көп сөздер шундай ишеттім мен. Сіз бит татарлар. Сіз бит сізні Иван Грозный шықындырған, сіз бит мұсылмандар. Шундай көп сөздер мен ешіттім, именно вот шундай сөздер. Училищеда, институтта менің білен татар қызлары сөйлешмеділер. Вообще, даже близко не подходили, что синкрэшен, син саблыжан. Думаю, почему так? Неужели мусульман мне? Лицо мое, вот, да? Ну, кто я? Крэшен. Я вообще не понимаю, кто я. Вот, то ли крэшен, то ли татар. И вот так вот. И как-то у меня это вот крэшен... Темасы... Все вот так. Сіз Қазанда оқыдыңыз ма? Иә. Қазанда была шулайында. Вот это я не видела ни в Москве, потому ни что себя не почувствовала. Қазанда шулайында. Булмады. Қазанда шулайында. Сіңдірмәділер. Ни жерінде білмедім вообще. Потому что, может, менің әбилер, бабайлар, бұқынысы өлділер бекешті. Әнелерім почему-то вот... Хотя менің әнейім бек матур жырлады, әтейім она вообще бермеді жырларға. Он вообще был против. И вот нешіктір менің шундай семья. Это, мне кажется, вот именно әтейлер проблемасы. Да ведь? Семьяда и не только. Окружающая среда. Политика. Политика. Менә мин мәсәлән аны Зейда укыды. Зейда менә. Бу Зейда. Жоқ, это политика. Biz училище, да. Общее государственное. Рус шәһәрендә йөргәнбез. Вот меня В нашем времени это Зайцев, это была русская сторона. Татар театры гастрольга бармайды. Андалушылар все. Да, меня тоже. Ну, старый Зай. Біз шоу яғына кетейік, шықмайлар арқылы, бірділер арқылы. Татарша жырлама, русша жырла. И дальше пойдешь. Менә былай нешіктір. Шундай матур жырлар, оказывается, біздің ең матур жырлар. И так стыдно, что вот... Ничего. Сине перспектива офигенная, это уже весом бар. Жырлар Крэшен жырлар, это ерунда. Это не игра, Лиза. А у вас Мишерге барабайма, Крэшен жырын матур деп бәй. Вот это, мен осында храмы кәйтті, заманда. Мен айтты, неде? Ғайнай санырлы кәйтті. Айтты, Крэшенге, нендей Крэшен жырын жырласаң да, ол матурлы, йо, мен сен шуны мишерлерге, или башқа халықтарға барып жырлап, көрсет, мен көргілі кеулері башқасын айма. Мен ол шағында ол бола. Шулай дейді, соңа көре дәрежегіз бар, зерсілерсіз дейме. Балашыға да айтам, балашыға қошылма. Алла бала жейме, Светокқа да айтамайме. Шүнки сіздің дәрежегіз бар, тауышыңыз бар, талантыңыз бар айме. Менә Крэшен жырларын алда бәйін бұрынғы нейлеріне, шундай нейлеріне. Менә шул 70 шақырымны сінейме. Хәзір әлләкімдер, мен аны странный вариантта шығардым айме. Хәзір әлләкімдер перемешлер дейді, біздің жалқын жырлары дейді. Да, аны хәзір ойырып болмайды. Менә бұл не деп айме. Біздің халық жырлағаннан мына біздің вариантта. Башқа жырлар барғанда, шуңа көре сіздің вообще ничего не потеряно. Мен әйтесін келе, шул қолланып, Васильевқа әйтесін келе,
Кірешін жері білем бізді шаплаттырады. Шынында, білем тауышым. Да. Біздің Петров аландырын қалсы қашқан микрофон керек түгін. Мына бір предложение бар. Мәрхүм Гүргүл деді. İşe şartlarımızdan uğraştık, oturup önünde söylüyoruz oturgan. Eğer biz senden de biliyoruz. Operet. Bu bir 20 yıl. Gerekli. Болдыр шондайсыз. Hadi bu temaga biz uylana başladık deyim. Onu yollar, onun bildiği bu sakanması bu. Bir eli bir yarışıkmadan. Koraycılarga ssenariy yazgan yer, sonra göre oldukları bir Может быть. Bu ne ayda? Ник bana bu действительно bu temaga бренди, muzikal бренди, ну спектакль şekilde yaşlar. Лучше спектакль. Yok. Понятно, не все время музыкальный, мотор жалый туран. Потому что Гүргүл күйелерinde bizim zeytalların tradisiyaları yok da. Yok. Onda şu, Pitreş, şunu koymuş mu bilmeyeyim, koysu yaptan. Mikulay'la nerede edip çıkarırlar, kinofilm düşürülüp yatağı. Şu değil oldu. O büyük teki değil mi? Ben söyleyeceğim. Mikulay'ın nesine büyük taşı var, eseri var. Yok, Vansa'nın elektrik dramaturgları, nasıl ayarcılar malayı, nasıl yamana. Eller tiyatrına koydu, yaşlar tiyatrına koydu. Hazır bizim rejissörler Moskva artistlerini çağırıp kino düşürüyorlar. Leningrad'dan beni aşıktılar ama ben siz de bilmeyeyim. Kirek olsa Meteman abinin Nikolay Ivaniç var. Olmayan özleri yerine bana sponsor olur kadar bu sene. Etem şu. Мен андай işkence yok gerek. Я очень сомневаюсь, что там выходит. Ну, зря хамаштырдылар енді көзін. Ondan sonra benim Vladimir sizге тағы бір сұрағым қалған еді. Сіз кітап шығардыңыз бет. По каким источникам собрали истории своей деревни, своего села? Печатные источники, архивы какие? Benim birinchi o'quvim bo'ldi tarix bo'yicha. Qozonning pedagogik universitetida o'qidim, inshoolloh filiali bo'ldi. Mana shunda etnografik ekspeditsiya shekilli bizni jigarlar ovullarga. 1996-yilda men Popovkaga bordim. O kishilardan so'rashib, mana shundan boshladim. Isenlerden. Mana hozir jüri boshlasam, Isenlerden. Bilgan kishi qoldimi ekan, yo'qmi ekan deb Qolsa da bilgaysiz. Qolsa da butunisini bilmaylar endi. Mening suyunishime Ivan daday isen bo'ldi u vaqtda. U 95'te o'ldimi ekan, 90'dan ortda endi. No ul menga xatiri bo'yicha jidi buğumların söylep bitirdi. Mana avullarda shunday kishilar bor edi. Mana yoshlarga shuni aytib qoldirg'aydi. Nindi источниклардан. Mana keraklik bilan mana keraklik bilan aytuv. Nindi dege mana shunday avul tarixini mana shunlardan ala ko'rarga bo'lar. Popop yoqlarni aytib qo'ysa arxivlarda. Hozir aytaman. Mana shunisi shafqatda shimi. Jidi buğumni bu isimlerini aytdi. Men boshqa o'yladim jalg'asha bu. Ishonarga bo'lmaydi. Yaraq yozdim endi. İkinci svediyeleri yo'q. Hozir to'g'onlarimning mutaqalarım endi o'rgana boshladim. To'g'onlardan so'rashib, onsiz bo'lmaydi. Дальше tege hozir bo'lmaydi. Hozir, конечно, arxivlarga bordim. Gazetlar. Qaysi arxivlar? Ну, bizning kabinetimizda bor endi. Metrические книгалар. Şular endi. Şirkevning metrические книгалар bor. Onlar примерно 1916-yıla kadar. Biz qachon ekan boshladim. Birinchi kitap 1861-57-yillarga qadar bordir deb o'ylayman. Bizning rayonda. U yuqori Bağrajda, Zeyde,
Қойда туғанлар ешкілер, шун приходлары дұрыс айттыңыз. Әрбір ауылда шекер болмады ол. Зор ауылдарда, селоларда, әйе. Мына жоғары бағырында мен үйрендім метрический кітапларына. Зей Ахматта болдың екен. Нәрсе? Шекер. Бар. Мына қатырында болды. Әйе. Шолардан ізлеп kitap yazdım. Siz sıradağız tarih boyunca mı? Yok, ben şu oğul tarihini yazganda ne istaşlık? Ben iki kitabını yazdım. İme tarih, oğulun tarihi hem neslinin tarihi. O iki kitap. Oğulun tarihini yazdım indi gazetelerde izlep. Kazandağı arkadaşlar. Hey, Svetlana. Я бы с удовольствием. Да. Рахмат, без извините, пожалуйста. Керешендері. Татарстан архивында. Зеевлара. Башқұртстан архивында. Башқұртстан архивында болдым мен. Neydi? Onda білесіз мен нәрсе таптым. Ауылның бірінші документін мына 1906 жылда сатып алғаннар біздің жерлігінен, Поповка жерлігінен. Сорсоздан күшкен Bizey rayonunun kün yoqları bit Оренбургтан болғанда, онда болғанлар архивта. Неге Башқұртстанға бергенде архивді Башқұртстанға бергенлер. А Татарстанға қайтқанда Башқұртстанда қалғанлар олар. Міне бітірісінде болғанмы, жоқ ма? Міне тіге ауыл Уфадан қалдылар, документацияға көрі оннан да баратын. Метрическийлер, оның дедіге нешенші бұлыңға бару жеткені? Білесіз мен, бик қызық, сіз парадыңыздар енді, бұл метрический кітапларда. Ештерге айтамын. Міне шундай қызық әйбір. Міне мен ізледім, бабайның, әнейінің атасының туған күнін да білмедік. Çünkü soğuşta өлгенлер, әнейге ол zamanında bir ешкіні болды, конечно, есімде қалмады. И мен ұзақ ішледім архивта, но 11 июльде бардым очередной раз енді. Тағын бір тапқыр архивқа бардым, и бір китапта таптым бабайның туған күні, 11 июль, шул күні. Мен отырдым, міне бабай, туған күнім білен деп, міне шындай сөзлер білен таптым, мен оның туған күні. Шуға көре барыңыз, ізләңіз, үйреніңіз. Уфа архивында 1600 жылға хәтлі метрический книгалар бар. Шуны айтасың келе, міне бұл үстел арасында екі дәдәйім отыра. Міне үйренмәсәм, оны білмәсін. Ikisi de Виталий Васильевич da, Николай Иванович da benim dədəylərim. Doğanlarım, между прочим. Нешенші буында айтылар? Қазір білмәсің енді, 4-шідір енді, емен 5-ші болмаса. Меңа 4 дейін бойсын. Менің қатарымда қалмады, но мен китапны шығардым, китапта 5000 туғанымны яздым. 11-ші буынға қадыр. Шоңа көре қатер да. 11-ші Міне сізге бір... Неше емістадыңыз 11-ші буынға бар? 20 жыл. Керек шылыңды. Сізге бір сұрау бар. Міне біз шәлері сүйіршеді. Өз кәрбітінің әйе. Әнеге халықның шәлересін жасамыйларына тұтарысқан. Халықның бит шулай шәлересі болған, шулай бит радословный. Міне әйтер тотарлар деп, нек тотарларға тұталға солды? Тотарларға қанды міне өздері буынларын барламайлар. Марсил Ахматжан деген шәлері yazışı var. Ulan bütün Şingiz Han'a var. Şingiz Han'a түгіл, Muhammed Peygamber'e var. Соң бит татарларға да келіп ұшылған, мен айткенше Тихий океаннан Атлантик океанға хатты жүгіріп жүруші ғабилелер арасында болған нелер. Онда главнокомандующий болған Чингисхан ұллары оның нәсілі. Олар жағындағы военачальниклар, бұлғанлар, еш онайлар тотарлар деп етілер. Мен ондай олар тотар қабилесінен шыққан болмағандар. Қойса қабиледен шыққан болса да, бұл менің негіне, бұл исторический источник түгіл, менің фантазияна. Шында қазір тегелерден шыққанлар, шушы военачальник жанында болған Бұлар да енді, военачальники, только меньшего размера, хан білен түгіл. Шулар татарлар, не келе,
Гаскар килейме. Татар иду. Татар исеме кемдә кала? Нидә шул якын йөрүчләрдә? Ни өчен менә шулар? Минем фикеремчә менә шулай булган ул. Чөнки аларның теге татар нациясе милләте ныклап тупланып җитмәгән ул Иван Грозный жаулап алганда, Казан ханлыгын жаулап. Анда бит Золотая Ордада ничек алар тупланган булса, 21 ел эчендә 25 хан үзгәрә Золотая Ордада. Тупланырга мөмкинлек тә юк. Каян булсын ул? Әле нидән ни өчен үзгәрә? Әле бер улус килеп каршы бар утыра, өскә менеп утырасы килә. Әле икенче урус. Аннан тагын теге Средняя Азияны тактамыш үзе башта тегенең белән дус булып йөри, аннан Тамерлан килә. Бөтеннәсен яңадан тагын бер мәртәбә кырып чыгарга. Чөнки аларның әле үзе оешып җитмәгән булган ул. Инде татарлар, инде теге руслар немдә ул тартары килә, чөнки алар җавап алырга киләләр. Менә бар татар. Мин шулай дип аңлыйм. Бу минем фантазиям. 16 ғасыр дедім бе мен? Бұл Уфимский архивтан деймін. 10-ші бір жерде ұшыраған бұл ма? Мына еттіңіз бе? 16-ші жүзілікке, 16-ші жылда не дейм? Бір жерде андай сармасы бұл ма? Мәскәүдә, Мәрежан сказки. Жұқти, Зюрийский дорога мекен? Зюрийская дорога. Москвада Ландрасы кнегалары бар, шунда. Нәселер? Ландрат кнегаларını Мәскәүдән карарга була. Мин дә 2 крашны авылы турында мине төшүрдем. Авылы турында 2 перепись анда бар. Менә перепись. Анда даже метрический китапларда да противоречиялар бар. Хәзер Мәскәүгә дә барырга кирәк түгел. Ул переписләр безнең архивта бар. Дискта. Аны әйткәннәр итеп кайтардылар. Безнең архивта. Кайтардылар дигән. Перепись вакыты, это же перепись писонрак бит ул. Юк, алдагы 1600 елларда. Юк. Сказки дигән сказки. Ой, переписивать, ой, по-моему, сказки. Анда исемнәр На всероссийский перепись, то есть Сумрак был. 1600-да уже Петр I. Пробный булганларны тоже. Ничего болсын, барбар. И противоречителер метрический китап белән. Тәкъдим. Әйтегез менә. Менә шушы үзенең менә утырганнар име, менә шушы источникларны исемләп, нитеп түзеп, нигә яшьләр организацияларына бирергә? Менә шулар бар дип. Турыдан туры. Кем карый ала, шуны бит инде аннарысын. Менә шуларда утырган кешеләрдән җыеп алып, шулар бергә җыеп, менә шушыны. Менә шушындай источниктарда, менә шундый тарихны табарга мөмкин дип, шундый методичка кечкенә методичка. Моңарга кушырга була шундый фикер, безнең туган як тарихы белән кызыксынучылар бар. Алар әзер Мәскәүгә барырга, Казанга да килергә, әмма ләкин аларның мөмкинлекләре юк, чөнки күбесе пенсионерлар. Шуңа күрә Зәй районында табылырмы андай ярдәм күрсәтү мөмкинлеге. Бу Зәй генә түгел. Яисә башка районнарда. Менә бу мәсьәлә ачык килеш кала. Юк, Зәй генә дә түгел, Зәй яшьләргә дип тәкъдим итәргә була. Мәсәлән, инде сез әйтәсез, олылар анда җыри алмый инде хәзер. Менә мәсәлән. Яшьләргә дөрес әйтегез. Яшьләр бит әле яшьләр, шуңа күрә алар шушы сорауны үзенә сеңдереп, киләчәктә шушы эшләрне башкарырлык көч җыйга. Менә Алла бирде бит, әйме. Мин кайттым менә Буламыкта. Әйткәнме икән, күңелгә керде. Менә адарындым, әйме. Буламыкның 19 елның Буламыгында. Ширкәү турында. Күңелгә керде. Пандемия җылына эләкте, әйме. Буламык Мефодий әйтә. Башка вакытта җиткерсәң бер хәл иде. Син бит шушындай шалкын җылга эләктең ди. Шушы туктатмыйча, әйме. Шуның шикелле яшьләр бит үсә тора. Алар көчләрен җыеп, әйме, менә бу сорауларга җавапларын эзләргә җайларын булырга мөмкин. Әтә алар сезнең дәрәҗәгә менә җитәселәре бар. Менә хөрмәтле кунакларыбыз, шушы түгәрәк эшләр янында без инде сезнең белән күп кенә сорауларга, күп кенә проблемаларга да
кагылып киттик. Шул крешин темасы, шул китап язу турында, шулай ук үзебезнең әзме күпме авылыбыз, үзебезнең хатирәләребез, булар барысы да әзме күпме үзенең чагылышын алды. Шулай проблемасыз bir җирдә дә мөмкин түгел. Менә бәләкәй генә бер нәрсә эшли башласаң да, аның 100 проблемасы 100 не килеп чыга. Яки сорау килеп чыга. Шуңа күрә бүгенге безнең очрашуда менә сөйләштек тә bütün sorularını şiştik diye nefret ediyorum. Şundan da bile etkilen bugün takdimleriniz, bütün bu sözleriniz, etkilen bu fikirleriniz, benimce bunlardan değil, bu fikirlerle bizim rayın zekreşinlerine değil, bu dünyada yaşamışı kreşinler de benimce koşullar da kullanıyorum. Çünkü şuluk, din meselesi şuluk, medeni ülkede, şuluk edebi yönünde, şuluk tiyatro ülkeleri, müzik ülkeleri, yarışçılar, tradisiyaları kuterek çıkıp, onu saklap kalıp, şundan da eğer de biz 10 yıl elinde 25 yıl biz kreşin kolektiflarına kostüm tiktiriş onda şu kadar zor problemi bulganda benim niçin bulurlar ki şu an neleri bölüşleri neleri nitekler hazır onun bilen bizim problemimiz yok Allah'a şükür. Hazır bizim tigerge okşadan gelirler. Allah'a şükür bizim rayonumuzda тоже kreşin temasına problemlarga bizim karşı gelmiyorlar da niye bütün kişiler yok. Olay Allah'a şükür İspalkom'da başkarma komitette bizim glava da bu sorularga her vakti da açık, her vakti da işi yapılmagan açık. Biz kendi sorular bilen kirgende bir kaçında jürmegezermende deyip kupşargana yok. Şunu dalil etip ne edesin gerek 20 yıldan artık bizim Petro verimleri şuluk onda yaptık ülde bizden üzerine уже престольный как бы бегенleri Kazanski şuluk bile sizin şuluk bulanıklarını Turabara gen avullarda kadar yukarı bağırlarda turuşun ul begenler karı küteriler degeni kengeşin ola. Folklor kolektiflarının söteki bizden neye nigizi var. Mene yani kalçulturda bir yaşaydı. Şundan da nigiz var üstürge gerek. Üstürge gerek. Onun bilen bir kimde sporlaşmaydı. Şulay benimce Nikolay Ivанович fikirleydi. Tiyatr boyunca da tiyatr degan narsani Tatyana Grigoriyevna bu meseleni aytib shog'ildirdi. Bu nelar menimcha u problemalarni bizga chindan da yo'qotmasga davom etarga shu din meselesi degan mana men aytasiga borg'izda bir zo'r rahmat kelgusi uchun. Mana bizga va o'zingizning fikrlaringizni aytgan uchun, taqdimlaringiz uchun. Bular butunisida chindan da tege kıymetli, okşarlarına uçarlık nasıl tügün, sizin de hamur etken, küpni kurgan, küp materyallar, zayalı kişiler, sizin etken her bir sözünüz bizim için çından da ağırlığı, mağnası var. Sonra eğinde önemli şehir duran bütün münasebetler. Ne bu bütün eğitilgen meseleler, benimce bizim rayonda da hem Respublik Kukularında kreşilge var gitse, benimce bit yoşu var idi. Hem de o barıkta jiterli olayım. Потому что bizim niçin degende, потому что ben desem etalinde, niçin degende, bizim hazır, Tatyana Grigoriyevna dürüstekti, biz hazır oya tibip eğitti alabız, süyeş alabız, özümüzün problemlarımızla küter alabız. Şuna bir Tatyana Grigoriyevna. Özey rayonuna şuşa oylıqni uyushtirgan uchun zo'r rahmat.